Chinsa inye chia bono maragoba omanchwa omotegereri nkorengo batoreri tukoligiya gwikira bono iga ekene kiunga chinsa inye litukoligiya lya Jumamosi tariki 11 cy'omutienyi omutangani w'omwaka bw'ekiri 2024 25 nje nigongoro kwa Haroni Ototo nyangiri na kurwe nsemo ya transmission nigakoro kwa Abigail Nyanchama. Na ekiunga chinsa nyani gotoko chaka kurwa ase chinsemo cia mweri imeje location ya Keumbu nyali bali chache ase gotebekana omoroki wa oyomo obwe grade ya gatano na mugo grade 6 nyakobaga gosiria oguma bwaya asinjira cyobututukano ime ye kanisa ya makadam na fizi 1 SDA asinzemo cheza location ya Nyosia ime ye county ya Kisii bakwana chinga kiecho nigobanya kwa bakwana kiabu na gwikira bonaiga tibaranya kumanya ikikeirera omoroki oyo osomwana oyo gosire omabwaye sinjerejo cyobo tutukano mugambi we sublocation yeyo nigana kia mangana yo na gotabuna nigobotuki gwachakire kwane kigwa eliko nyarakaba boga sioria kirya nyarakaba kwane kigwa chinga kiecho anja ona tonga ne stidi lakini nturamanya buya sengenjo kumane mbora arusa abanyagitari ngento muri akora abanyakenyoro n'abantu betuye kanisa muri atubwatesie tumanyo maana umwana uyu ngikiamuri matokeo arujagitari tumanyo ngikiamuria kandi tayo nabu ata ake yamakana na rombu ata akimutu sabira 1 2 3 Jasa Maria tankoro kumiri kanyaboke kirera miseri no mocho korone ono mabia bana babo kamambi nabate bagende kanisa baikere girasi bya mambi kana bigo bani abana basomi kutisa cya mambi umwana umo ko gende kanisa ono nje kuna arure gana nyore girasi byarire namasaba genderete natene nanjira kyara mbagendeta masaba bakura gusaba amasaba babwate bari gusaba amasaba naro bari ngabantu simbane gabatano bari gusaba amasaba kyara ko nyore kanisa ona akego ni kuba goteba nga limia makondo limestima kintegera tamanya ko nyawara ngano mocho korono gusamusu gocha ona yabonde no okumi abande no mechane kyar ko ndiero mwana one kyar mwana one tanyo ko akiranse tanya ko ruara tanyo kundurume ona gaki no nje saba yabengitete gaki yamungi cyane tekene ngeri kokora Michelle Mbeki agosoma Yomweri Primary School ari grade 3 ikorugorona batware ngenere buya bakari tukurikaera wakafanya usafi asekrasi kyabo woikira tugatigana buya onekara tukuigunga usirire enti nabatwa stokabune skuru twamyoka goika twanekiringa ekeno nyare ko bagagotimoka na enare gusabanga abayiburi turenda abana andonsi esitokoba tiareta speak careful turenda abana egere nyasaye nena lyako tubwati buna bantaba nene na tutebya abana babo cautious wherever they are na abumenyi korwa ase kenyerogia entanda ime yegwodi ya munyarero ebunge ya kituo cha North ime county ya Kisii nigabesokia na kwemurunganiria okubwato kokomokagerwo oyoma Siriet Josephine Kemunto korwa ase egetaseni kyabanyanyimbo kyarioma kobwatekana amono kubego byera kwaye ase okokagerwa kokomoita gose kwanakia gosira kubwatanirwa no gosira kwobogima kwa omugaka David oyo nyatokabaga gosira mabwaye sinjira cyobututukano egekega kosichinga kichinga cyetire kuwa mono tariki 29 cy'umutinyu 22 omwaka bwa 2024 igwanya kwa komochi abanyanyimbo asegetambukerekyo nagania igetambukero koyana kigwa elio amateyo yanyagusira nyakabaga kanyora obane bwabo roboti oruo nigorwariganirwa no Molikito Daniel Onteri Nase kenyero gientanda ikio kiegotoka mwenyero ase bunge ya kitutu cha North ime county ya Kisii. Nase nkeiga ekego kwarigania kurwa segita nembera y'omugaka nyagusira David Ndemosero. Uyo siretiwe muwa tariki 19 cy'umutinyo eta omwaka bwa 2024. Uyo kageretwe wakwa gwikagusira bwo muwa no murugie Josephine Kemunto no musao mumura Polikaposero. Uyu eneti we chitariki 31 cy'umutinyu 12 omwaka eta asenka yaye ane janzo yo mugako yo gukwa tigante besa singine ninjengerete sengende mugako ga rure gasi agago chonge bese uru mwane sukari uru mwane saudi
Litkeri asirete na nikonyara ngere 200. Kandi goro mwana sukari. Mungno ya karora. Nalianya tote beto nyomira kungu babero mucho. Tagya komana. Boga ko ya mtingo salioro mucho. Nyegosira David Ndemo nigegotebekana arwanetiwe n'umurigyo ye n'umwana yo mu muram. Ekyo kyamwirete wakwa urubara somotwe wikagasire bwe mubwa ekingake amenyokete gwasenye gitari ya marani iliyo konyorobo wenya bakanya korwana naliro nditabu manje mbongene nabo gari mutakanga kumutu nalizo kubatekana nayo egetaseni kyagetembe nigo twakoretrete oroboti oroiga chitariki 19 ekinga kyomugaka nyegosira asiretyo bwe mubwa neki kyagera twere naro litukolia lero ejumamosi kubatekana no kwemburungania ko menyi bensemiga boiga abanyakinyoro bakorage kyara abo bisa babanyimbo kurwase getaseni kyabanyimbo kyarioma asego tebekana buna asabakagirwa abo babere babige tubyera nigo babwato getumusubati omungina wonyegusira asegetaseni kyabanyimbo igento abamenyi bensemiga batankirene tena kirokyo bakwebolya nasiki omukagirwa munene akobwatukwa kurwase getaseni kyabanyimbo botukibotaraera ne amate yanyegusira etaranyorobo ende bwabo Maina ndi yaruerete Jose binya kurwororo na ndabo goriguna basikari na ndego chaka wono goikanga gaiga bono bwari bwose buri bwakora ekenyoronke igwete bobi ekenyoronke gechiri ekenyoro kirumerete asenge serikali teriko imo kichukumu teriko imo kustebwa kero monta kuri lakini wone kero bago tukira keriga bago tuburuka niga no nyento bwati nguru no nyento bwati uweso kaki no nyanya sauri igoro tago sukisa maraika egera bate gotetea olo kukwande monuto Jose binini gareta tu Jose bini agacha negari ya polisi n'abasikari barengo agaikaga igasigi kikiande mo ominta abuoye agataka gotonga ari kuri gari ime agatena na achire ama ene abanyakinyoro barengo na bageterio giri nene asingi nchomba sarerete kubatekana no borobonge limolioka magaga yokubwato kwa komorugenye gusira kurwa segetaseni cyabanyimbo abomenye bensemiga abarenge no borobone go basambete kinyomba cyomongina kumutanga hatabaisa gocha hasenkiga kubatekana nega korekyo akagire gukora cyugo ichania boigo ikyo kebabege tubo bakigima igokora nga makinaro rarure ngakibago subora yoma batigoyo asokugania kuigwa kurwa sensemo y'abanyimbo egetaseni kyagetembe nigo twagendererie sabali to wikase getaseni kyarioma akorengana no mokomanda w'abanyimbo hasi sub county ya Marani Emmanuel Rono otayabuna kubwatekana n'obotuki bwabo mumura nero kagire goito mogaka umongina kaligiretia kolekyo kegokoreka naigo bado na romo saiti asikineke igam unanonye obwatu getwe kurwa segetaseni ky'abanyimbo. Upon investigations after 10 days, the file was presented to the ODPP Kisii, and upon perusal, the ODPP advised that Polycarp Osero was the one culpable for the murder of his father, and the wife Josephine, upon being there, was ordered that the ODPP said she be the witness to that incident. So far, the case is ongoing and it is burning before court. Okora asogotebuna bado omongino iga na bakobekwa byaliria kabire abaisa konyora mangana ayera bakonye asukwangoya okoera gwikineke iga nkurubatirigeta seni kyagetembe kurega se county ya Kisii letrane nguruko Daniel Untiri na tokwirana gwika ase county ya Nyamira kubwa mono bunge ya West Mugrango ase ekenyorgie njoro nigo amate yemo ere no kugania kwa igoro kubatikana mono mugaka chofre kibanga konyora oburwire bwa kanza ubabire bo kumuchanda ase kabono asanya kabago tarnya gitari au na bono nigo atagitobo konyi gusaboliri go konyo na gusirwa irenya kabaga konyora obugwenia ase ense ya India muligito fatika disemba no roboto ase nchira yoboikiran
nase ekenyero kya Enjoro egotoka ewadi ya Busamaro ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira ekero tukumirana n'umugaka Geoffrey Kibanga oyo urwarete uburwaire bwa kansa korengana n'umugaka Geoffrey oyore n'abana batano na babiri nigo akwerera isabari yaye y'obugima buna bwabeire gesa achagete gutwara umujando hase okoboko kwaye Samarieta Geoffrey Kibanga mbwate miaka 46 achagete kubimba okoboko ngorongora abona ibuli tukinde biya lakini ngachaka kubimba okoboko ngorongora bakantuka kajabuna kanyoburunke yagi kerane yagi kumbo mujando ntore ntamait igo nimbwate family mbwata abana 7 nimbwate n'umuryo nonya nigo ibagwetera obugima obokongu nonya nokonyora indagera ya mubere konyango korandi ibarwa abongana na kori chikondo gwetera kini mono nekire ngatintari kwenya bana ngano umuryo no kori okori ibarwa tabwatiga sinara chikondo akoro nabagokora indonyora 200 indonyora 1 matukandi gotokorara yo kiagaranjire ndete ase esabari yaye yokoriya obobwenia nigo atumanyirie buna aetire chinyagitari ao goikase nyagitari ya Kenyatta abo ase bamutumite ense ya India erio gochia konyora obobwenia ase bono aganeirie kubutorwa okoboko ukwo kansa ya iteire aroro eyo ere ase stage ya gatatu achire Nyamira cheno na chakiriti na parking ashabomba gerante net senjari ya kifeta na chikwenya rabuya ikaro na chite Nyamira panyor to muchano no kansa bakanyora kansa bakatebu bubo impote kansa kukusa koma kansa bakandifa Kenyatta batakire 400,000 barusio moseta bachupima ani ngere na parking Nyamira bakaranga dimiti oro bakana konga mario na chitakanyora chibese 50,000 kaenda Kenyatta wakarusio moseta bakapima bakanyora kana n'ubururu bwo kurusa koma kansa yuga liko bimbatenya ikarba antisayitiring bakandifana n'nyagitari kukwindi kwanda kuchiko kurusi bukubuturwa kurende kibesa ekyo aganeirie erio kogenda India chiamobereire egurube enyinge yatabante betimpa kunyara konkon kerendi tumoke kabate mekie bikotiora ikangenda India simashinishi bachikondigere bivanko roboringo era kuboko mai kubutukia bate bitango ko bayo kubutukuru kende ari P4 mutinyo o mutinyo ringo yikomna kabiri P4 mutinyo kumna kabiri 2024 taitiro zo kurwa sabitu spasi chincho ko polisi nya twana teki mara itaitira safara ibake baringo ikera mara itine chi profana ne onye chikanse chinya changa changiru ati nsire kesiri batagite pata kitu 1.4 million bana bintire buri tingo na kuri yinzira era nkoni kurusu kera bando tukomenta oni ubuli stage 3 nuko igana kwa ogusaba kwaye tona gusaba abaranyi baitu waiga mwesimi wa Kiganda mwesimi wa Steve Mogaka na mwesimi wa Okongo mugimendrepu Cherusa gavana itenya libo nondo bwesi uratwara kwa nyuke na bakondrema igona nchibonu itina konyona basani asina itire class paka asina itire mpata 500 bolite 900,000 gonde bwesi uratwara kwa nyuke yo wata mabiru urataka konko namba yesi ni 07 12 68 12 30 Kareta Marieta Geoffrey Kibanga Gingo reporter ya Getembe TV kurwase kinyoreke iga kya Enjoro egotoka ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira Njefatigadi Gisemba na keroto gendete kuligereria kubwa muno amatemo manene ayo anyate kabaga korwa umwako eta ayo anyate kabaga gusama chibwa anyate kabaga soka rituko lie aramisi nigo bono tokunyara kaba tokuligereria kubwa muno skuru chinge gusijimani kadamna na skuru chinge chije anyate kabaga chiko kolibya asamutemo ayo aitete puna gutumanya umurikito Lucas Mogaka Iskuru a ao chinge asorongora gusi nigo chasogetie amachibu amakigima yokokea asamotemu anyataka osokiwa amuno waziri w'ichisemi Iskuru ya Sengeri Secondary eyurase wodi yagachuba ime yakitutu masaba nigo yasogetie amachibu yokokea mono
I really appreciate my teachers for their good work and also thank God for the grade He has given me. I'm among the students who are going to join the university. I scored a mean grade of B plain. I've been a student in this school. I thank the teachers for the support they gave us since we started the year. I want to do the course of engineering. Ndagras mosetigisira oyore umwe bwe sukuru eye ligonde no mogoko monene ekiagera abana bane bonsi bakorete buya kogera nabo natagitenge ngeyo. Naftali Ongaki Nyamesa na ni chifu wa kata hii ya Miriri. Hivi leo nimetembelea shule ya Sengereri, nimeona imetia fora sana katika masomo yote. Watoto wamefanya vizuri, wanafunzi wamefanya vizuri. Naona zaidi ya wanafunzi 72 wanaenda kujiunga na chuo kikuu. Kwa majina ni Margaret Muhanji, Principal Sengereri Mixed, shule ambayo inajivuniwa na wanakijiji wengi. Shule ambayo mwaka huu Mungu ametubariki, ametujalia, tumepeleka watoto wengi chuoni, watoto 72. Alafu watoto 79 wamepata C plain kujiunga na vyuo vya Nwai na vyuo vya katikati. St Andrews Nyabigege boyukorwa ase gudi yom nigo yantege gochengera amachibu ya matemwa yom. Omogoko mbwaterero no monene. Inchebune chairman ya Nyabigege St Andrews. Nagokire. This is an alliance in Gusi. Ekero na nyoro umwana nabwate A-. Umwana nabwate A-. Abana babwate P+. Abana 16. Abana babwate P plain 23. Elietalia Nengoro Lawrence Makori, principal goso mwalimu manene weskuru ya St Andrews Nyabigege. Tole no mogoko manene aseri tukolia rero ekiagera performance yetu ya last year 2024 KCSE exam ere marvelous. St Joseph Nyaguku tebisitie omogoko ye. Nyaguku hoye! Thank you Gatembe TV, tunawashukuru sana kwa kufika hapa leo kusherekea matokeo ya shule yetu. Tuko na furaha kubwa kwa sababu shule imefanya vizuri kuliko mwaka uliopita. Miriri Secondary nigo yajagetiwe omwaka w'irwemo 1952 lakini ikurwa asinga kiyote yanyakonyara libagali ya bene iriyo kuira abana ase university kurinde asu mwaka wiga bw'ikirubere 24 nigo yanyate kochengera amachibu ya matemwa yo asbigo yanyate kuira abana gwetania 24 ase university. I'm Geresa Mildred, the former student. I'm extremely excited Eko tunatarajia hivi. Nimeombea kila mtu alituishia vizuri. Tumefurahi sana. Nje Naftali Ongaki Nyamesa mo chief w'area ya Miriri. Ngogete mono sana ikiagara skuru ya Miriri secondary school nerere emata school gose skuru enyiboli ya Kyonsipi. Ige yakora buya mono abana 24. Kyarkuba kani gochimaga ya lenge sleeping giant bone giant yabokire. So Peter Nyakego oyore principal eskuru tegeta tigura ni asanga mbia mona asinga nchobo arwa toretri eskuru ya rurale kyara jagete back way in 70s lakini tirabaga gukora buya lakini umwaka oyo buna twacha nabo twabulio monene nga utagwanjo transform na go change skuru. Naitwa Dorothy Mokono, deputy principal wa Miriri Secondary School. Nashukuru sana kwa sababu wanafunzi wetu waliweza kufanya vizuri mwaka huu wa 2024 na ninaomba ya kwamba Mungu aweze kutusaidia mpaka mwaka huu wa 2025 tuweze kufanya vizuri. Skuru ya Manga Girls Model nigo yanyate gosokia amachibu amakima igento anegenya rigo sasokia chinkoro aborokia amana workiwa korwa ase orogongoro iga. Mpagete kwirari bageri aso koko bamanya obuna gotore Manga Model Girls High School ase tuachire gosherekea omoyega omonene asengenje amatokeo twanyorire a 2024. Hasa Marieta niwo nkuru kwa senior principal Jane Bosibori Nyachwaya. Umwalimu omonene bw'eskuru yaito ya Baiseke Manga Girls Model School
egotoka iga sub county yeito ya Manga Nyamira county. Totore no mogoko monene bune school aseng'encho ya matemweito achetebuya naende arenge ayo komenta gusana improvement from the previous year. Rwa asoro wangorega rwa gusi nigo aborokiwa amona wibuli onyade bagoteba bunani nigo banyade bakubwote na asi chinsemu chokone kibuna amasomo kurwa asense meiga anyare akwimukira igoro segeto banyade bakurwa nigo banyade bagotebuna nigo barachi kubeka ebitambukiro byokone kibuna rongorega rwa kurwa asense meya gusi tiroli go chigotigo maiga asbara chikubwote na elikone kibuna abana banyade bakonyora SME yekerengo kigoro nabuna butambe inkoli putelia egeta seni kyagetembe Eliane Lucas Mugaka Muntu muligereri gwikirabo nigo tokwenda mutimo komo keigo tokira nwa kwa tokwenda ne kiunga chinsa inya na mange tukwaligerantie igo toskocha Getembe Television ekiunga kiamamugusi Nilan Hub niye moya chiduka echo chikone bintu bigutumika service na bigase nyumba yao yani furnitures aseli golidia mabuko ebyo bikomenya segeka asechinsamo cha living room mbabwata chi throw pillows echo chire chichingenjo au nabwego nechi kala au mbabwata recliner sofa sets echo raunchura nebuno kuganya kwawo kole nkone bale fabric sofa sets echo chire chechi 7 seater nabwego nechi 6 seater echo chire chechi rangi nechi design au nkone bale marble and glass top adjustable TV stands echo ratumeke aso kubeke TV yaobu ya ase chinsamo cha coffee tables nkone bale wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkone bale marble top coffee tables egatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa asemete ya mahogan echuchire chechi 6 sita na boigo nechi 8 sita na boigo mbabwate marble top inyuranga Nilan Hub ego bwato murulio olipa pole pole asuwanchiro wakanira ebintu bigangorangora wika wakolire tonyole imeyo mucho musongo asebara yasunika migori otara ikasenya gitaye lya nyangena boigo dabogwaka esimi gwetarase chinamba chito echo chire enote sano ibere kyanda eyemo isano ibere isato kyanda ibere inye kose enote sano ibere isano nesato ibere inye eyemo inye isano ibere inye elio okole amonjilio asenka ya olero Nilan Hub where style comfort and quality meet. Getembe Television ekiunga kiamamugusi karibu nande mwanchwa omwaligali ngenda kumanya ime yekiunga chinsenya ogotuko bwalero muwasiri bobulendi bwa ime musike Onesmus kibuchumba murukomeni diganya kabuga kwene kiabu na era nigara chikora emiremo yayo kwene kibolendia ime yenze asinjira jobo ikirano ototukani bonde bwansi goso kwanjire kondi bwansi gotayo musike murukomeni nigale gukwana iga asinse muche pomenti asanya kabuga kirana umuyigo wa matanga yo mokolia ya omokoli emiremo bwa serikali yomo ase chinsemecho asaboigo anyara kabaga gukwanira na korwa okogosererie gose ogosemia gochesa basae ase okwebeka byana kubwatia machiko onsi agatabu nonde bwensi urachikobuna lichiko lindi lyonsi nigara chikomukalikwa egetambo keregetindi kubwatikana amone lichiko lya Kenya kwamba ile maneno mmesema hapa ya insecurity nimesikia nilishaambiwa tayari and we will do everything we can do to make sure that all citizens of the country are accounted for. And we want to assure you that even those who have been accused of crime and so forth, our business as a government is to arrest and charge people. The government of Kenya is not the business of abducting anybody. We are in the business of arresting and charging all criminals.
and we want to assure you that we will follow the law. But we will be very tough. We will be very tough on following the law. Na nilisema jana, wewe mtoto yako achukue picha ya mtoto mwingine na tengeneze picha yenye mtoto mwingine ako katika jeneza na atumie mtoto wako, wewe utafurahia? Huyo mtoto anajaribu kusema nini? Sasa ametisha huyo mtoto mwenzako kumwambia nitakuweka kwa jeneza. And some people are debating with me. I did not go to school just the other day. I am a seasoned advocate, a lawyer of great repute. I understand what is freedom of speech, and I also understand what is crime and threats to commit a crime. We have enough crimes to charge you in the penal code, and we will not hesitate to do so, because this country must operate under the law and order. And please, nobody can scare us about that. Mimi, I don't do politics anymore. Ile siasa tulikuwa tunafanya hapa kidogo kidogo, hapana. My job is to maintain law and order. And the team I work with are apolitical. And from now henceforth, you will be seeing apolitical Murkomen. And therefore, if you commit a crime, it doesn't matter whether you are my friend, you are my relative, you are my neighbor, we are going to make sure that the law takes its course and you must be held into account. Let us take you to court so that that judge can tell the country it's okay to take pictures of judges, of church leaders, of political leaders, of children, and put them in coffin and circulate, and that is a country that we will have of that kind of disorder. But from the side of executive and from the side of law and order, we will take our side. Let the judiciary determine whether they want a country that is full of disorder. And that we will not compromise. We must make sure that we move forward in that manner. Na mwanchomo ligerelia sansameli ye chigosoli kose kionga chigosoli nige timu ya Shabana nyarako bagekoli bya litukulia lero asanya kweko yikora timu eli ya Tasika achigoli bere asayamo asigosoli chanya kwa chikanekiwa ime yegeti kya Gosi Stadium ase mono timu ya Shabana nyareko ika ase namba ya gatano ase MS liwo sebakoroka jedwali ase bana yabere okoli bya na goikana ne birengere bya nyako babikubugata amashabiki na batetere timu ya Shabana nanza chinde na betimu yera nyakaba gekoira gose gekwamerilia ase gakombekyo ikikegendera konekiwa ase ense ya Kenya. Robert Yoru ni gorwaliganirwa no mulikito Molini Siango. Timu ya Shabana iyo gwakira chinko yo chianka segetikia Gosi Stadium nigo litukoya lero ya ikora timu ya Tusker FC chigoli bera seyemo. Nige timu iyo ya Tusker yatangana ko nyara ko bage kubunge goli ya bentanganie sedeka ya 10 na bage goli unigo ya bungwa no mogosori ya Charles Momanyo iyo rebo igo moyo wa bora gongorwa Gosi. Wenzake Rambo Crispino Tiene Rambo. Naletwa ndani ukamshinda mpira wa kwanza. Nyamira 1. Charles Momanyi Saramu. Amecheza kichwa mpaka ndani. Ngo mogosori omwando niga ye bungera timu ya Shabana goli ya bentangani edaika ya 45. Wametengeneza nafasi Brian Michira Migiro. Denis Okot! Kinyago walichokichonga wenyewe Tusker leo kimewatisha. Shabana neyemo. Kera gosoli yachkwira nasege pindi ya kabiri nigo mogosori Austin Odiambo anyara kobaga kwena bokonyi gocheso mogosori Ezekio Muri oyu anemono onyara kobaga koyibunge goli ya kabiri na koye timu ya Shabana obobui. James Ogachi Mazembe anatafuta last born wa Shabana Austin Odongo. Analeta cross kwa Austin Odongo. Kwa no mokocha ntenenera abwe timu ya Shabana uyu manyikanta na Peter Okidi nigate abani gabwate kiringa kiugo cha kuimukia egekombe gichinko yecho cha KPL. Kwanza nashukuru Mungu kwa hiyo ushindi. Ukiangalia tumecome from a goal down na ukiangalia tu kwanza vile tulikuwa tumetarajia, tulianza tukiwa down sana. Ukiangalia first half we had a lot of missed passes, tulikuwa very sluggish and careless with passes, but tukapick vile game inaenda. We created chances the last minutes na tuka score. So ukiangalia I think vijana tukirudi second half walikuja na zile instructions ambazo tulikuwa tumewaambia
na ndio kwa maana imetupatia hiyo point 3. Kwa hii ligi hakuna timu kubwa, ukiangalia hata sisi tunataka kuchukua ligi. Ndio watu wanaona kama ni miujiza, but hiyo ndio kitu tunataka. Sisi kama makoch na wachezaji tumekuja kwa ligi ku compete na ku chase title. Anigo batuterelia aborokia kugokigwa kwabo asobwamo asabate banigo bwatekerenga kiriyo kore timu yabo kagenda tokoli abu ya sama merania yo KPL. Ni member wa G6. Tumefurahia sana kuona Shabana ikishinda. Kwanza Tusker tukiwapiga ni furaha yetu. Sisi kama mashabiki lazima tusupport our boys, tuone wameenda mbele. Kwanza kama mashabiki tumefurahia sana na hili ndio nguzo letu hapa Kisii, hapa Gusii Stadium. Ile tamanio letu kwa timu yote inaingia Gusii Stadium, hiyo najua inakuja kupiga. Na hapa hakutoki point. Hiyo tuliamua kutoka last year na huu mwaka bado hakuna point itatoka hapa. Matoko nyarako batokoligeria akorwa bumagege timu ya Shabana nigo yanyariko bagekolikyo buyase chintunda chiko bwatani kere gwakera chinko cha maiga segeti kya Gusii Stadium to kwa Nairobi kocha niga tebire niga rene kerenga kelikyo gochia koimokia obunyangongo bwenko yiga inko reporter ya egeteseni kya gatembe chonigo nkoro kwa Morin Siango. Mwanzo muligererigo kirabo no tokorera ekionga chinzenya magaroba ya lero kurende nigongo gotiga ase amagoko a Lucas Mugaka nyakobaga koretera muroberi akojana kabaga koyarega nikira litukule Jumamosi muroberi omayekatebna omaburera asa kumunekera ansemo yecheche kuba mono chingwana chabarai ime yense ya Kenya chedi gongoro kuharoni ototo nyagiri na kuransa ya transmission ga koroko Abigail Nyanchama na twenstoko ne irie obotukobya. We don't want that unnecessary and unfriendly noise. Wewe shindwe kabisa wachaki mu kutalimo ndishoka kei abaka kabari banyina kenda kuchimoina alia kei rorase kirimo rekanya ndi munyi abantu banka kei muwabage niebirogo kei ndo chumuskeru to ikira mwetekero mogenya akiri kabisa kermuska chile etokora mu bwatu kelibaga kei ruto abantu mbona bemitandao nyuwete tubakale gogokoria bakale gokomiga. Kuna watu wengine wako huko kwa mitandao hawataki sana tuseme haya mambo. Kwa sababu wanataka kuendelea tu kusema hakuna kazi inaendelea Kenya, hakuna kitu, fitina tu, story, Kasongo. Lilinde ngaki. Sakayo, sijui. Hiyo lakini ngakiro che Kasongo, ngakiro che litili Kasongo. Hiyo Kasongo ni sawa, ni wimbo mzuri sana ambaye ilikuwa inaendelea. So hiyo Kasongo tuendelee naye. Adijelins. Tuende kabisa, toe. Tukwa tukireke ntekyo. Omosko nyonka. Omosko Kasongo cha kireke. Togo tiga ise. DJ. Hapana leta mchanganyiko. Adijelins. Mutura kata yo kitu. Mosko nyonga inchua kala ko stage choko tengara kwa tengira kiri kara inchua njero kala utene stage tenda kwa libagiriga njuro che bintu bire borrowed a lot. It is during Ruto's time we have borrowed 7 trillion shillings. Trilioni ekininki kendindi ndoche mukiro ko muina alia na bara cha konyi birengiryo amangana ega na ekene ndindi chibese chika chiku chatumika bono. 2.2 trillion shillings is going to national government expenditure, which out of that, around 1.59 trillion shillings is recurrent. And I'm not just mentioning these figures, there is a reason. I wonder what you people think about. Moscow ni wako ngure. Nchoko singise lio motu. Nchoko de lio motu. Kai. Ruto nchua. Chibese chiga chinyingi kana ichaki kuse. Sababu kusanya ushuru ya kupeleka Kenya mbele, hiyo ni sawa. Look at these people. They have no food, they have no jobs. Kini, nkipara kurukira Zakayo. Na kwanza Zakayo ndio aliona Mungu alimtembelea. Sasa wewe uchakuwa Zakayo utatembelewa na Mungu namna gani?
karatiga abangina mpara bakale kuchukuru munuka libe bwetire so bitamba abangina bali moche ngora. We don't want that unnecessary and unfriendly noise. Wewe. Na hiyo ngiri tu kuraba kila ntara kwa baka. Ngai kwa rusiri konde liko munuka bukalo kiyo abantu. We don't want that unnecessary and unfriendly noise. Wewe. Shindwe kabisa. Karatiga kara kuona bwana. Matiang corre mono. Abantu baminto. Onobo Johnny, and let me just say it as it is. Ulichua. Mosquito haino mosquito mwabeketa agreement ndeonzi. Agreement ya ujinga ya Ruto mtu mwizi. Mimi sikusema Ruto atakufa. I didn't say that. Iko on record. Rasi recording kaitura enyora yo mosquito. Angalia profile yako ya Facebook, ya Instagram, ya Twitter. Ningeomba uketi chini. Nimwangalie macho kwa macho. Hivi. Tuangaliane. Mtu wa kucheza na huyu rais. Hata waseme ati mimi ni bibi ya rais. Sinasikia huko kwa mitandao ananiita bibi ya Ruto. Si wanajua bibi ya mheshimiwa rais. Murikio bwana ndio choba. Yenero yukara mwe keki. Wapi shangwe na vigelegele? Promoski papa ikira. Papa inchua kabisa. Tikanda mwali paka. Kindeluo ndio Kiswahili. Ebanga yuko neke gusi. Hakuna inji inaongozwa na ujinga. Hakuna inji inaongozwa na ujinga. I wish wangenipea mimi nikuwe minister wa internal. Ningenyorosha watu wengi sana. Na watu wangenyoroshwa. Abangira kura. Muska tuli. Abana babira abducted sana. Abana bakali kuba tujumuno galia bachi barabura. Ebirengel byombiri byebika. Ambieni watoto wenu hata kama tunalia. Saa ingine mtu anauliza ni kwa nini mnyama ule amekula kuku yangu na mahindi. Engoko ya unere kwa loko nero ndio irire. Enoko ni wakuria kahatia ni momoi. Kasawa. Muska chawa ebone birengel byombiri byebika. Abana baitu. That since independence, no government has ever gone for children. This is the first administration in the history of this country. Agwikira nongo akira musumari ngapa. Omuro bumubure na nchurukasi mugakana chire.